Rupa na saksiji vam predstavlja 6 totalno neobičnih restorana. Malo je reći neobičnih. Restoran gde je odeća opcionalna. Ovaj restoran se nalazi na Manhattanu i počeo je kao mesečni događaj gde su gosti trebali da jedu goli, ali s obzirom da se mušterijama dopala ova ideja, sada je to svakodnevnica. Dans Le Noir. Ovaj restoran se nalazi u Londonu i specifičan je po tome što gosti jedu vezanih očiju. Takođe postoji i prostorija gde možete jesti u mrklom mraku. Vlasnik tvrdi da jedenje u mraku pojačava čulo ukusa. Zatvor na Đavoljem ostrvu. Ovaj restoran se nalazi u Kini na Đavoljem ostrvu, na kom se nalazi i zatvor za političke neistomišljenike. Kada uđete unutra, stavljaju vam lisice na ruke i sprovode vas do stola, a na meniju imate zatvorsku hranu. Poenta restorana je da pokaže ljudima šta ih čeka ukoliko rade protiv države. Moderni toalet. Ovaj restoran se nalazi u Tajvanu i definitivno je jedan od najneobičnijih na svetu. Sve što se nalazi unutra je na temu kupatila. Sedišta su WC šolje, a stolovi su kade sa staklom na vrhu. Piće se služe u malim WC šoljama, a jela na malim čučavcima. Idija podvodni restoran. Ovaj restoran se nalazi na Maldivima i jedinstven je po tome što se nalazi pod vodom na dubini od 6 metara. Zidovi restorana su providni pa možete posmatrati morski svet dok jedete taj isti morski svet. Maksimalni kapacitet restorana je 14 osoba. Roštilj srčani udar. Ovaj restoran se nalazi u Las Vegasu. Na meniju možete naći dupli bypass burger i triple bypass burger. Goste oslovljavaju pacijentima, a služi ih osoblje koje je obučeno u medicinske uniforme. Svako ko ima više od 350 funti ili 158 kg može da jede za džabe. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svideo, lupite like ukoliko jeste. Ukoliko vam se svideo nekih od ovih restorana, obavezno napišite dole u komentarima. A mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!